kanyanga mu mutaranda. Hey, y'all come look at this. Ntabwo nzobivuze ngo kunywa inzoga kugera wawe utangira kugenda usinzira ovyo. Oh my. Right man. Kirane sigafite yanjye nyakanyombye yo gusuragura. Kuna ari kubisekaza. Yasetse cyane. Abakiye tumaze gukira. Burangiye mu buzima burananga umusuzi mu buzima. Byagira ngo ture bashobora ukananya aho basi. Kabisa. Umuntu uturira mu buzima. Umusaza nkawe wowe nakanyombya. Ugasanga babita guhumeka. Mufite ingeso yo babita guhumeka ko wa muginga. Hey, y'all come look at this. Mabuja uziko ngewe mba ndi mu cyumba ndi kumwe n'umukobwa nakumva handi bari gutaka ngasiga umukobwa mu buriri nkajya kumviriza abana Umva kandi ufite uwawe. Batega ugutwi gutya uwanjye musize mu buriri. Bura nkunda kumviriza ngewe wa mbere. Hey, y'all come look at this. Iyo jambo rero bene rirakomeye cyane. Bene riri mu Kirundi. Muzokumva ngo bene Israeli. Bene Burundi. Mwari muzi ko iryo jambo ririmo mu gihebereye. Ntavyo waruzi. Ngo bene Karufani, ni mwene Karufani. Bene we se waho. Bene kirimwo mu gihebereye none nasanze kiri no mu Kirundi. Mbwira ingene ayo majambo abiri yavukanye. Abahebereye bakavuga bene n'abarundi bakavuga bene. Bene Israeli bene Burundi. Bene kirimwo genda musome muri dictionnaire. Bene mu gihebereye kirimwo. Hanyuma bene Israeli bakaramukanya shalom. Abarundi baramukanya amahoro. Shalom si kuvuga amahoro. Hey, y'all come look at this. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Jesus. Hey, y'all come look at this. Amagi de Black nshuti yanjye subira iwanyu baragukeneye dore wahavuye ukiri mutoya utaye ikiraro cy'ingurube. Hey, y'all come look at this. Mubyeyi ntago ndi umubyeyi wawe bro. Ntakibazo umubyeyi w'abana bawe ariko nubwo baza uri mu nzu gakinga uri kumwe n'abandi bakobwa ntago bikuraho ko ari abana bawe. Ushobora kuba umuntu w'umugabo urumva ukaba ugira ubujajwa kandi uri none se ntago wabemereye indezo kuri ribu ntago utandukanye nabo ntago wabemereye indezo mu rukiko. Wari uhari wigeze watenda amategeko si ubundi ndeho kuyahakanya. Warayasomye se? Imyanzuro y'urubanza ntago twayisomye twesera. Izana ishyire. Ikibazo nyine birababaje. Imyanzuro y'urubanza ikintu kibabaje se kino kiganiro. Ariko niba n'ubutabera bw'u Rwanda bubeshya nabyo tubivuga hano turi nta butabera bwabeshye. None se ko atabyemera. Ntago bwabeshye. Nta butabera bwabeshye. None se abana bawe bariya. None se ubwo nturi umubyeyi. Ikintu kigaragaza umuntu umugabo nyine ariko nanone ufite ubugabo. Umugabo no wihakana abana. Kantu kagira umuntu. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Hey, y'all come look at this. Harindi ya Debeni umugore bita Pamela atwite amakumukura kunda kugira ngo kana kazavuke bahita nguke. Wani Rove sheri wanjye turakundana unwete umwana wanjye wabucura Debeni uwo mwana mwabyana na Pamela navukiye mu Rwanda niba mwite izina nzamwita w'imigisha. Hey, y'all come look at this. Muri ibintu dukora harimo gutenya abagenzi bawe urebye nabi n'uborozi babuguha. Gute? Babuguha ngiye ngo nsigaye nk'inzoga nkayijyana muri toilette ukayinjiranamo. Aho kugira ngo ngiye umuntu azandoga mpfe zazira inzoka zo muri toilette. Lemon parankwi.
ubu rero uriya mukobwa harya ni nanani ni naninde abaraguhayira gusajije ukozamo rimwe uhita umere ubuganwa wawuki ariko rwose babarira nazo uzambwire karibuze ndashaka kureba umukobwa kubera ndashaka kureba umuntu uhugusajije ukozamo rimwe gusa bakakugerekaho imange eshanu. Hey, y'all, come look at this. Yaka niba mpagaze imbere y'abantu 30 sibyo inyuma yanjye hakaba hari abantu 30 ubwo ngaho kuri iyo tere abantu bangaye muri rusange ngo mpagaze imbere y'abantu 30 imbere y'abantu 30 nuvango n'inyuma hari 30 hakaba hari abantu 30 wajye wumva ikibazo nabyumvise mpagaze imbere y'abantu 30 n'inyuma hari 30 inyuma yanjye hakaba hari abantu 30 ubwo abo bantu kuri tere hari abantu bangaye beka banza yakagisubiza uhagaze imbere y'abantu 30 inyuma hari abantu 30 aho ngaho kuri tere hari abantu 60 okay nzovu imbere hari 30 n'inyuma yawe hari 30 imbere 30 inyuma 30 arakubwira ati mpagaze imbere y'abantu 30 inyuma yanjye akaba ari abantu 30 gutura abantu bange kuri iyo tere twese 31. Hey, y'all, come look at this. Reka tugaruka kuri discipline noneho y'abahanzi wenda muri rusange abaraperi wenda to abari bo twitsaho cyane uri umuraperi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuri discipline nge ndavuga ku ifungwa ry'abaraperi bamwe na bamwe ubu ngubu witwa Fireman yarekuwe by'agateganyo kubera icyaha yarakurikiranyweho na nuwo bareganwaga hanyuma uwitwa Green P ari mageragere witwa Negji the General we ari Iwawa ifungwa ry'abaraperi urivugaho iki Pifla sha nta kintu kimwe narivuga nose abantu bose ntibafungwa nose abantu bose bari mu magereza n'abaraperi. Hey, y'all, come look at this. Derira kakana gatoya karaye kambajije ngo papa mama arihe maze ndisekera. Hey, y'all, come look at this. Nzovu niwananze muri sinema nyarwanda ntiwananze muri sinema nyarwanda nukore ku kibuno cya Shadibu uzabura umugabo we wamenya nayo ikariso ya Shadibu yanitseho ariko njyewe nkora ku bino by'abagore aramutse uzajye kuri amabyi nubona iniga igiye kukuryiturika kuryituri yo mu mwijima iniga umunsi wa mbere mugikubitana ukabari iriga mbere yo kukuryitura izimije amatara shasha umujyi uvamo buri iniga ikurya amaturu yazimije amatara iba ari insazi wallahi umuntu utakurya wabona ni insazi. Hey, y'all, come look at this. Aline nawe yarambeshye kumbe afite kiss de dover ntago yigeze atwita ariko unzatera indashaka uzamuhamya byo uratinze ufite ibintu mu mubiri byinshi umfite yarara ryinshi yewe uzamuhe mfite amanyoko gakorongora urandambi yewe. Hey, y'all, come look at this. Ngiye kwambwiye ko iyo umuntu ayinywa agenda imara ivuga icyongereza agera bari mu kinyarwanda ari mu cyongereza ari mu giswahili ari kuri bwombo inzogo irangiza uri mu wageze mu biro irangiza urangije. Hey, y'all, come look at this. Niba hari ikintu kibaho kiryoshye no kuba nta mugabo ufite wawuki seriye Yigo babarano uri namurambira uvuze ibyo bintu mu bagore nabonye bose bitanga amahoro nyine ubaho na stress nyine uri wenyine uri ukora icyo ushaka cyose bisanzuye rero babashaka amakuru ndayaguhaye Pauline rero nta mikino nukuri nitwa ngiye kuva natangira rero tangaza amakuru niwe mugore wa mbere uvuze icyo kintu pe ngo nimba ari ikintu cyambere kiryoha kibaho mu buzima ngo nukubaho nta mugabo ufite nicyo kintu cya mbere cyandyoheye kuko kimpa amahoro 100%.
y'all come look at this. Munasinze ngo rukuntu musakuriza abantu. ariko nanone oya nta muntu dusakuriza twe tukwacu ni uburenganzira kuko ushaka ko tutamusakuriza najye convention cyangwa ajye mayiroti aho hantu hafi ya ariko nimba urimo kunywera muri gikondoroge n'urusaku uraboneka.